Pozdrav dragi kvizaši, vreme je za još jedan kviz opšteg znanja, 40 izuzetno zanimljivih pitanja. Uživajte! Prvo pitanje, koliko stanovnika ima Monroe, grad sa najmanjim brojem stanovnika u svetu? Samo jednog stanovnika. Koja je najduža reka Evrope? Volga. Koji je najduži železnički tunel na svetu? Gotthard Tunnel. Koji je najbrži ptić plivač pod vodom? U pitanju je Gento pingvin. Ljudsko srce u proseku otkuca dnevno koliko otkucaja? U proseku oko 100.000 otkucaja. Koja životinja ima najduži rep na svetu? U pitanju je Maine Coon mačka. Koji je najmanji glavni grad sveta po broju stanovnika? U pitanju je Ngarulmud, glavni grad male ostrvske zemlje Palaua. Osmo pitanje, na kojoj reci se nalazi Viktorijin vodopad, jedan od najvećih vodopada na svetu? Na reci Zambezi, naravno. Kontinent na kojem se nalazi aktivni vulkan Erebus je... Antarktik. Koja je najređa krvna grupa na svetu? Bombaj krvna grupa ili HH? Koje je jezero koje je delom slano, a delom slatko? Jezero Balhaš. Koja je životinja sa najjačim ugrizom u odnosu na svoju veličinu tela? Tasmanijski đavo. Koji je rimski car koji nikada nije boravio u Rimu? Tačan odgovor Makrin. Koji je metal koji se topi u ruci ispod 30 stepeni? Galijum. Koji sport je uklonjen sa olimpijskih igara zbog logistike i opasnosti? Polo. Najduži niz neporaženosti u fudbalu drži koji klub? Auckland City. Jedina istorijski potvrđena žena vođa viking ratnika je bila? Čuvena Freydis. Reka koja doživljava pororoku, talas koji teče unazad je...
Amazon. Koji je najotrovniji sisar od navedenih? U pitanju je platipus. Najstariji protokompas koristili su Kinezi. Koja je najdublja pećina na svetu? Tačan odgovor je Krubera Voronja. Koji je najveći glodar na planeti? Pitanje je čuvena kapibara. Koji je najstariji muzički instrument? Frula koja je napravljena od kostiju. Koja je ptica sa najvećim kljunom na svetu? Tokotukan. U kom gradu je izgrađen prvi metro, podzemna železnica? 1963. godine. U pitanju je London i njegov čuveni metro. Koje je najveće ostrvo u slatkoj vodi? Manitoulin. Koja je najbrže rastuća biljka? Neverovatni bambus. Koji je slavni kralj Engleske bio poznat po tome što je imao lavlje srce? Richard I, iako je u filmu bio William Wallace. Najveća životinja koja je ikada živela. Plavi kit. Koji je najduži planinski lanac na svetu? Srednjookeanski. Koje je najdublje jezero na svetu? Bajkalsko jezero. Koja je najveća pustinja na svetu ako ne uključujemo polarne pustinje? I naravno Sahara. Koja je najbrža riba na svetu? Mako među ajkulama, ali jedrilika je najbrža sabljarka. Koji je najveći kopneni predator sisar? Polarni medved. Koji je prvi moderni notni sistem? Guido di Arezzo. Koja je najstarija civilizacija koja je koristila točak?
Bili su Sumeri, to su bili Sumeri, naravno. Koji je prvi čovek koji je izmerio obim zemlje? Eratosfen. Najređe slovo u engleskom jeziku je Z. Najveća koralna struktura sveta je veliki koralni greben. Ko je bila čuvena francuska heroina koja je vodila francusku vojsku u pobedi tokom 100-godišnjeg rata? Na ovo pitanje odgovor ostavite u komentarima. Takođe u komentarima napišite broj tačnih odgovora i predložite kviz za sledeći video. Hvala na gledanju, like and subscribe.